ngadak-ngadak jadi benten karaosna cacakan mama hajah karasi cicadas bager tepuge namanya ayeuna kapendak panah asmara jalira dalgan ibu tadi dia jadi benten karaosna ate gamblang mama hajah karasi anu bager kabawa emot salira aja tepung mama hajah karasi ayeuna ukur salangku Bos Parmat Jasem hadir mang Bos Parmat Jasem kita sudah Jawa Barat apa Suparmat pemangku hajat nomor hiji Jasem lintas Tanjung Sari mama hajah darasi sepuluh kemana bos pupuk ya wow ayah bos Paramat Haji Asyam pemangku hajat nomor hiji bos Paramat ayo dunungan hadir mah bos Abelo kemana Abelo ibu hajat anu bager ibu hajat abdi hoyong gigi dua telu Bos Parmat Haji Asep Luna Subang Tanjung Sari Ongkong Pak Parmat Tika Subang Ciasem Ongkong luar biasa digoyang wah
teket teket tek. Bos Parman Dayan Bos Parman Adi Asap Rita Subang Tanjung Sari Patok Bosi Bos Parman Bapak Ahmad Dimyati pemangku hajat nomor hiji Kamana Wungkul Bapak Haji Ayu Pardi Nugado hajat kumpul ayo boyek Mama Amoy Kamana Wungkul Bos Pardi Kusipati Ibu hajat anu bagus wow tak bisa dipepet atau ibu hajat Mama galak anu bagus ibu hajat Papa Yuna Mama Amoy deui Mama Amoy Mama Amoy bayar laguna atau Mama Amoy pemangku hajat nomor Mama hiji galak anu Mama sayang galak kemana Mama galak Mama Amoy bayar laguna atau Mama galak Kusipati Mama Garak Amoy anu Kusipati pemangku hajat Mama Garak Mama Amoy pemangku hajat ayo Mama Amoy di sarangan Mama Adel deui anu Mama Amoy pemangku Mama hajat galak anu sayang iya hadir Mama galak Mama Adel iya di sarangan Mama Amoy Mama Amoy Mama Adel anu malalakeun sayang ada Mama Amoy pemangku di hajat sisi Mama Amoy Tangkul Cikicet Mama Amoy sok rame berarti Araraya Mama Adel anu sayang oh Listrik hujan warna-warni Bapak Haji Sepuluh nama-nama Mama Adel Bos Pupuk kendaraan sampai pagi Araraya Mojang-mojang Mama Hajar Germaridang oh Adel Mama Amoy anu bager Mama galak sayang Pak Haji Pendi pemangku bayar hajat laguna kemana wungkul Mama galak Mama Adel Mama Amoy ayo apa Wahyu Mama Amoy kumpul Germaridang Ayo. hajat anu bager Bapak Haji Kanar para langganan Araraya kalendor ampun Mama Amoy Rayu ada Mama Adel Mama Amoy kalendor Rayu Mama Ade di Kusipati sisi Mama Amoy Tanggul genyo Cikicet Mama Amoy Mama Adel bayar laguna ada Mama Ade pemangku hajat kapayun Mama Amoy Mama Amoy sayang ada Mama Amoy Kusipati Mama Amoy pemangku hajat Mama Amoy Mama Amoy mayungan Mama Mama Amoy di sarangan Mama Adel ada Mama Amoy pemangku hajat iya Mama Amoy mayungan Ibu hajat kemana Mak bangun bayar di cerok orang Mama hajat antara sepuh abdi anu bager anu sayang Abelo abelong anu bager pawakil dadang payun heula Bawakil dadang hadir pawakil dadang bayar laguna Bawakil dadang pemangku hajat
Siapa? Wakil dadang pamangku Ada Mama Amoy, Wakil Mama dadang Ade, pamangku Mama Amoy, anu Mama Ade, Dudut, Dudut. Mama Amoy anu saya Ada Mama Ade, Mama Amoy, Mama Wakil Hajat, dadang pamangku Bersifat anu mana asik-asik. Heya. Wakil dadang Wow. Ada Mama Ade, Mama Amoy. oh yo adi sawera lagu Ada Bapak Kapolda Jaya Purwadadi itu saat hari nonton munding di kantelan di Patana halo Mama Cahyani di Patana Salebar Mama Amoy Mama Cahyani di anu bagus ada Mama Amoy ayo di sawera laguna ada Mama Amoy Mama Cahyani deui wak kapan abdi kadusueung kunaon Mama Cahyani dari Pongpo Mama Amoy Mama Mama Macan Cahyani Mama cantik kapan abdi luar biasa Mama Cahyani Baik. kunaon teu dilongongan Mama Amoy Mama Macan Mama cantik kamana ampun Wakil dadang wah curang kakalere katojo Mama bulan Macan Bapak Kapolda Purwajaya Purwadadi anu bageun Mama Macan anu asa